Ta hagini ke por nga aingu biang yo try bangala ban wanra biang ye gini ke jingkren. Kabanganget gini ke jingkren kan long ke jingker kugu bakraw. Ya pi baro ke besngap ya gini ke kubara gini ke sngi. Namar kini ke jingkren kabanga kwa ngan kren mata ke sngi gandai haga jingadai bat ke ying ke sem ke janga ba ke jongfi. Nga yat keleng syakri yo try nga yakindu shibon ke brio. Kawai ka mga yo i haga jing yo i janga kalong. Bangi i ben yak yengi sem ngi klet yak aban shimkia yak yengi sem jagi brio ngi lapmit ki kam shabar. Lesi ngalangan ong wat aga kamu play. Kidan ki brio ka bapelet jing mot kambo ni ka jing seng. Kambo ni ka yeng mani kambo ni perkhat ka kamu play. Shabar bat ngi yat lat laningi i ben yak yengi sem. Kanigadi ka babakla. Kanigadi ka ba usaitan u tap matla yengi bangin klet ega yeng. Bat mangishim important na ngishim don kam yegiwe pagi kam shabar. Syangan ong ipi gani ka por balada ka yeng jongpi ka jot. Lada ka yeng ka sem ka klumar ka pat ka pra. Compare lada fi yeng shabar filong katno. Compare lada ki brio shabar ki pet ye fi de ka way ka khmat. En rela daga yeng jong fi ka dana pleng ka jing ba ka dana pleng ka pat ka pra. Ka jing yang jong fi shabar kalong ka bam priang hun. Namar lada ka yeng kambiang finyo i shabaru kanambiang. Dan nak ka daw man tayo sngiya ba nga yang keren nang ni ngala keren shibon ba ki jing hikai. Ngala keren siya pang ka jing shakri playing ngala keren siya pang ki katugat ni ki jing penpau ki bau bleu ay na ka ktiyan ka jang ka jing day bat ki sngi ka bakhatdo ngala keren ay ka jing day kham tambat ka jing im ka bamala ka sngi. Aray man tayo sngi nga kwa ngan keren ni gani ka por ka ba nga kwa ngan ay kerteng ya gani ka jing keren jang man tayo sngi khot yo jisu shayeng jangpi. Kataga ni ka kerteng ka ba nga kwa ngan keren na gani ka por. Nga long nga dan jingkit kli ya ka yeng ka sem ka jangpi. Bat nga nget bo play ru kwa ban nong play jong kilong yong sem ko maong kitab Jeremiah. Kala nong ka balay pu way la nang ambakla uong ikatagaktin. Bat nga kwa aga ni ka pora ba nga krene ni ka kubar ba ni ka kubar kan ya rap ya ka yeng jong fi. Fi kambun sin habang idan ki yeng ki sem ngidan ki bayam sem ngidan ki parlok ngidan ki ma ki brio ki bangi buram. Kambun sin hingi sngotanat ban invite ban khat sngo ba ye ki brio shayeng sisam. Isay sngotanat ban khat ye ki parlok ye ki bayang ye ki bangi it ye ki ma ye ki labanong wat ye ki brio ki bashakri play. Isay sngotanat ban invite ye ki ban khat sngo ba shayeng sisam. Bat ngida sngo kumen ni kata ngam kren persya kata kata dia badan kam bandan ke jingla ban welcome bandan ke hospitality ban nang ban khat ban welcome ke brio dia badan kam. Hari ka bang kwa kan ong ifi kambun sin ngila ban khat ke brio ngila ban khat sngo ba brio. Hari ke brio ki wan ke brio ki let ke brio ki wan ke brio ki let bat ka kam dadan ke jingmen toy. Ka bang kwa kan kren men tag sngi kedai wat num klet setia ban khat yo jisu shaga yeng jongpi. What glad? Namalada pi glad ban khot yo jisu shaga yeng jongpi. Ka yeng jongpi kanday kaba kortit kanday ka yeng kaba ngan ong kaba tli ka yeng kaba kanom la ban yeng hapadeng jong jing e. Nakataka daw nga kwa ngan krani gani ka kubar daga mga ay kerteng gani ka jing kren jong khot yo jisu shaga yeng jongpi. Ngan simnuk sana ka Bible ngini pet kat tu na teliki yeng ki banang ban khot yo jisu shaga yeng jongki bat nga kwa finyo jing hikai na gani balada jaba pi kwa ban khot yo jisu shaga yeng jongpi nga kwa nganong fila na pi khot unwan u jisu udan kata ka jinglong kabalada ki briu ki khot yo jisu u kloy ban le teng wat mangi ki briu ki shakri play na khot ki briu ngimla shu ban le shi yeng ki briu teng i tait ban le henrai u jisu u lapani ka nuksa bahabadan ki briu hi ki bakhat ya u shala ka jong ka yeng
Ngayon ibaw Jisu kloy ban priang ikani ke jingkat sngo ba balulay. Bangan penifi ke beningkong kadai nau Lucas kelanang ke benyau. Tangini puli nau Lucas kelanang ke benyau. Tapi puli yau Lucas kelanang ke benyau. La tapi puli nang dekat ke balai pun riu. Nganum de puli jerong ikani. Kong ikani kiktian. Tiwai nagi Farisi. Ula khat ya baun yawan bam jabadu. Kum tati ula runga pa kayeng ta Farisi bat ula syang shania ban bam. Fi nga shim nuksana gini Hebreo. Ngayo ibaw niyo Farisi kaman urang ba niyam unang yalam niyam. Ukhat yaw Jesus kayeng ban yawan bam ja. Ngayo bau Jisu upriang yagani ke jingkhat jong Farisi. Ita ka ka papalingo wat yang mga puli Bible. Namaru Jisu udah na gani ka pertay tangko malais nam siteng bat haki bubuan ka por jong o pelut por ka jing duay. Lesi tangko makindiat por udah na gani ka pertay. But nga siya ngopla ba habakat bam jagi briuru udang yo por ban lek. But uniu Farisi ukhat yo Jisu siyang. Nakhat yo Jisu siyang jang u Jisu lek ban syong bam. But kat kum ngini kaktin ka jang play kaong ba Jisu syong shania ban bam. Haga ba kum ngini ka por kat ba udang syong shania ban bam. Ki brio, ki don lang, ki senran, ngangit na maumjulit marway. Nganut ba na ang wat ki parlok jong unang Farisi ki laban niya don lang ang kutu kumit bam. Let singalangan ang ganay ka balapin kre baha. Na Mario Jisu hagan ni ka por la buram kambon ni ki brio. But now Jisu siyang sanya ban bam. Kinsan kindit kadan kaway kintay ang ka Bible. Habang katip mo Jisu siyang saniaman ba magiging dyan ng Pharisee. Kalit aying dyan ng Pharisee klam na kot. Karain ni ka jing slek ka ba kodor bat kalit ban plate akmat dyan kito barok ibiya dyan. Bat ka pinslek iyo Jisu dengan ni ka jing slek. Kanyat ikikijat dyan uda ki daw nuclear dyan ka. Margasait daki umat jangka. Kaniga jingle kapenlang kapaling ay kitu gibadan na jan. Bat kadan ka jing knyumru na kinigi ba siyang bam. But uniw Farisi uknyo magadanon uang la daw niw daw nang tulapa unjan nila ito baganiga brio kaniga bapop. But pipuli na ka Bible u Jisu hangi utip ya gani garu komprekat baru keli uniu Simon Farisi uang akuangan keli jeng keli me dan uai unang airam u basyaram haki arngot kibriu bagi tabaro arngot kimlasi syu igaram and uniu ba airam umap igaram jangki u Jisu keli uniu Farisi uang Manu taray na pleng jongki uban kam itam yaw niw ng syaram ubalamap yagaram. Farisi daga bakloy ujubab uang utaw balayo map yakaram kabakambon un iit kambon. Balu Jisu ang correct kaday gabaday gabamajubab. But pipulin ni ka Bible syusyubi yo iba u Jisu ang yaw ni Farisi uang ngalawan na kayeng ka memem simla ay mikikichat janga. Andray gani ka priyo kalawan rung ni kawan man pinsle kanya daw nyo kli ka do ikikichat janga. Ngaklam na puli na mar ngala puli bonsi ni gani. Ngam kuangan kren jerong ni gani. Kamay ka point ka ba nga kuangan piniyang ni uong ang ni Jisu lese ngan puli uong kum ni
Sengap ngan puli wang mem shimla ai jing do yang andre kan nene do bangalawan po kam shimla kenno bando iki kicat jonga mem shimla pensle ya ga kli jonga daga umpriang andre kan ni kala pensle iki kicat jonga daga jingsle na bakum tang ong mela map ye ki pop ki babun jongka na mar bakala it shibun na mau tau bo yo map kindiat u it kindiat ula ong la map iki pop jongka kita gibi shong bam lem kele sedang ke ban ong la de weu ni ba map ke pop te ula ong ka ta ka briu ke jinge jong pa kala pen mi pa to kile ha ke besuk fi igini ke jing cha ka de ka ba bon ba ngi tip ndai ka ba nga kren men ta ke singi dai o farisi u khat yo jisu sheyang bat u jisu u lai ban shong bam kat ba ka jing ai bam ka jong ne farisi ka jing le dan buram Kakhlem long kabakta yo Jesus Christ lani kakhlem pen ngel tenat lani pen kemen yo Jesus kabakta yo Jesus agani ke yeng kadai pen banda kani ke kentai kaba klem de khat ye ka kaba wan rung bet de bor bat kaba pen sle yo Jesus kabakta yo Jesus de ke jingle jo ne ke briu de ke jing khat bam jo Pharisee na ka ta daw ngak ngan kren kendiat de ke por lana pi khat yo Jesus ke yeng jo pi nadu mentagi sngi unwan tang ma piapan skau to ka ei ka bau kwa aga yeng jong pi kwa ja kwa jingta kwa aga jingnang the service ka ba pi ai kwa aga shuki ka met ka ba internet kwa aga belong kin jado kin ja pertei aga yeng jong pi kwa ya ka donot ka ba shisha ka ba wet ba bau jisu wan ba pindan ka donot kum ngene ka kin tei ka ba ai lut ka ba kodor ka ba yam namar ba ka skau to bau bleu it ya ka bat ka ba nang money you try but kabanang ban ai ka jing ai ka ba corridor show Jesus Christ day ka ta ka ba Jesus ngatra lana bi khat lana bi shule don buram lana shu ai ki ba kinja do anja pertai kan mau Jesus dan por kata na ka ta daw nga ai ka teng ni ka jing kran khat yo Jesus ka yeng jopi tang bala na bi khat ngan pen inuksa nang ne ba uniu parisia ba khat u Jesus u klem snotnat yakane ka invitation uklam sngot nat ya gane ga jing khat snoba kata ga de ga bang kwangan penining ko nga gane ga par ya ka ay usngot nat u jisu usngot nat ya ka ta khaba fi islet ya ga no jong pi barok we kwa bam kwa ga yeng ga itnat kwa ga buram jong pi kwa ga niam jong pi kwa ga ke ka ba jisu kwa ka de kwa ya ka donot ka ba it shisha ya una do donot Wang yo ne Pharisee ni kan thai wang kum ne jisu wang namagata lama pigi pop ki babun jongka namar kala chibon namaru tau ba yo map kambon u kambon ba yo map kandiat u tang kandiat ngakwangan ong ifia ni ga par kani ga jingle joni ga kan thai ka tai ga donot ga jong Jesus Christ namar balai kala pen pau kale ga ni daga jing ka ba Pharisee khot bam tang na ga daw jong ga buram brio dan gibriu gi balong kristana ni sngi gi bakwa ban khat yu jisu ga yeng jongki re gi bakwa tangi ga buram briu tangi ke ga babar tangi ke ga basla tangi ke ga bishulong tang ka ba khamat briu kam shim dan ke ga banaga donut ka bapida it shisha yo blay unum tre ban shong ga yeng jongki lada kashulong tang ka ka banabar ukwa ya ga ta ka banaka donut ka badaga jing it ka bishisha Babi ayo try. Let it cut you try. Pen pao. You get jing it. You get jong pi. You be done. I get jing it. I got don't know jong pi. What sali I get gay. Kataga deh bang ngakwa ngan ong ifi gani kapor. Kabaar gani kapor gade. Ngan pen ifi get jing cut snow ha. Jong kawai ke briu gani ru gade kaba bon ba ngisha yo snow. Sngap ngan puli le siganero ganom shong slam kata kadai aga gospel ka jong Lucas kalanang ko basipo la pi puli na khat ka balai popra pio iba ka Bible ko angkat bagi nang let jing let ularung ko ga nong ret bat ko ga briu ko beketeng ka Martha kala priang sngo bhayo u shayeng jongka ngakwa pindamak yung tagtin ba ang kala priang sngo bha kamot kada day kabriu kepada khat yu kepada nangban welcome kepada nangban priang baru jisu urung aga yeng jong ka Martha
But the Bible ko ang kaladan ru ka para ka bakiteng ka Mary, ka bala siyang ru ki kajat jong try, but ka basya skor ka kitien jong. And ay ka mata kala kuslay siya pang buon ka jingkam, tigalawan na uba kala ong ko try, mem kami ika para jong kala ino inga ba ju tray jing tray marway, ong ika na magitaba kan yarap lem nga. Ada try ulah itu bolu orang kaku mata pakuslai papensitam sat iladi siapang pun keiru. Ada tangkawai ke bedan kam Mary ke legit ia kata ke bentar ke babah ya ke ba on rong no naka kiktian ke ba kraw palat agane ke lenong. Kikentian ke ba Jisu keren kide kikentian ke ba ngakwa ba pinom suang alatip. Namari ini ke jingja la keren de ki hajar sin. Laban ang not de ki million ki nang elap aga pertain na do kani ga por ado menta. En ray nga kwa ngan pinkin mau piang pi kani ga por ba habaga marta ka priang sngo ba yo Jesus ga yeng jongka u Jesus rong. Lada pa piru pi khat Jesus pi priang pinang man priang yo Jesus haga yeng jong pi u Jesus unwan rong. Bana ba rong ga yeng jong pi nga khwangan ang ifi usngaw tenat badan ki banang ban welcome ki banang ban priang banan kita ke reception nani kita ke rukom priang kepada kum ke jong ka Martha usngaw tenat kita ngam kren ben kita kadai ke badai henry ke jing baklang ni kadai ba ka Martha Kabun kam ka iyo Jisu kat baga Mary ka siyang ki kajat jong Jisu ka shashkor ki kitien jong u. Nagataga daw nga siya paninuk sa ifi managasni balala pikwa ban kat iyo Jisu siya yeng jong pide pinang ban welcome pide pinang ban priang unwan rong palala daw wan ban rong apaka yeng jong ukwa ay ka por jong ukwa ia ke por jong pi. Wali yung alatip ini ke jingjang akwangan na kren menagisi. Bun ba ngi priang Jisu ngi rung balang ngi long Kristan ngi ong ila dia mengi deki Kristan ngi priang yu Jisu ayeng rung ngi nget bo Jisu dan en rai kambun ni na priang jingi ngam tip shanong ibu yu Jisu agi yeng jingi. Hatau danu Jisu aga kamera tia jong pi, aga kamera shongkai jong pi, aga kamera ying shet ja jong pi, udana aga jeka aga study room jong pi na udana no, ngakwangan ong ipi aga ni por, u Jisu kwa ban rung ni yang, bat u kwa yi gitu ki trying ki bakhat ngo bahayo, baki day ban ai por yo Jisu. Kabyang ba pikat? Tang bala na pikot pi iyo marway kadai ke insult. Kadai ke ke ba pinyo ben ni kata. Bat ngayo inang ni gani ke jingkran ba kadai ke badan kam na kata daw ngakwangan hikaya pi na mangan ay pitang light ligi yang. Kabaning ko ang kayeng ka jong Simon Pharisee, kabaar kayeng jong ka Martha. Finda ba u Jisu u syong ang ne dan manu buan syong bat un ray day ka Mary ka ba syong iki kijat bat ka ba ngap iki kitien jang kadan ka complain na ka Martha na marba ka trekam marway siyeng siya kanut banwan ong kat yo Jisu balay mem ong hi how nong way ubawan ka ong balay mem ong iya ka para jang kamnut ong daladi ke para ke paong au brio boan kai kata kadai ke jingle ke bakla bat ngani tu pi yo Jisu wat treat kumta bat ndaga ong balai mam ong ya ke para jonga bakan wanya rap kam ya u Jisu ang Martha pakuslai bat papich pinisitom sat ya shibon syapang shibon ki aka Henry tangkawai kebadan kam Mary tega legit ikita ka benta ka babaha ya kabaan rong no naka lesingan keren kendiat iganina mga dang yopor u Jisu la fikhat unwan siya yeng jongfi kata ka dega bang ong siong rela da wan ukwa igapor jongfi namar kansawan kapor kabapindan kam AA kabapiyo no play
u Jisu uday ublay. Dan kibadom yang anang ni banga ong bau Jisu de ublay. Walis ngawi ay ngamlangan pensyay finang ni Ray. Nga kumunong ilap kumu Kristan nang ni nga yatu ifi bau Jisu uday ublay ubawan long brio siya ni pertay. Bat nga kwa ngan ong ifi habaw Jisu urung nga yeng jong ga Martha. Uong Martha paghuslay siya pang buon ki ay. Andai ka Mary ka legit iya ka babaha. Iya ka ba an omrong no nakalano-lano. Nga kerpat ifi finsngap iya ni bang keren. Ni hagis kibaka jing kalalong siya palat na ka jing la abriyo. Ni hagis kibaka jing pang katur klemap ya ganung yeng. Ni hagis hagabaga bor jing dum kaya le ya ka way pakaway ka yeng. Kapat kapra ka jing yaday ka baklumar ka jing bam ko ngo ki khon ki kti ke jing ya pet ke jing ya khlat ke jing duk ke jing kerdo ki jing ja ki baharu kom ki wana ke yeng sam but nga kwa ngan ong fi ga ni gapor ni imma gi sngi ki ba ki yeng ki sam jing ki dana prenga tma ga bajur but ngan kwa ngan ong fi ga ni gapor lada mdan Jisu aga yeng jong pi kandega ba katagata but lada pi kwa ban khot Jisu aga yeng jong pi hap ban tip iga niga way bau Jisu ukwa iga por jong pi namar ka jing ai por ka ba shaw blay kanum le no shirta aga jing im jong pi kanawan ka jing pinum lele kanawan ka jing le pinum lele kinawan ki eryong kanum la len shop ipi kanawan ka nuko jing pen kinyu ipi pinum ki jing mat lada pi ai por yo Jesus Christ. Ngaw si ban ong ifiya ginigisnging ilabun kampalat. Kat adu bangimdan por syu yu blay. Ngimdan por yu Jisu ayeng. Ngim jumani yu Jisu. Ngim judan por syukum siyeng samanya lumen step ban irwai ban idwai. Ngim judan por men miet ban syonglang ban kikhon ban duai. Ngim dan por ban lumik yeng ban ai por yu blay aga yeng sam. Bangin yo ban yu paliw jingmut ban islak. Ngim dan por marway shimet ban syong aga jing duai. Ngim dan por ban ai por ban pulik tin ke jong blay. Bat lada pim dan por kan sawan ke jing ban aga taga por pin sawat blay bat pinyo pinum lap yu ke eke babahaga jing namarkan sawan ke jing kaniga yeng kaya kendu jing gawe ke sngi ka Martha ka klumar and rega Mary ka klem klumar but they maka ka bala ban yalam yu Jisu shalom jing tap but they ka jing duai jongka ka bapelong yu Jisu baun pinmi pat yu Lazarus but nga kwa ngan ong ipia ka niga por hadu mentay ka sngi dan shibon ki Lazarus haki yeng ki sam ki bala pang ki bala yap ki bala yap aga niga pertay ki bala yap aga drugs ki bala yap aga kiat kibala yap agi jingmelen besneo dan shibun ki Lazarus kibala dana ga jaka kabala ngatmeja ga jingyap and rey namar bangim dan ki brio ki bakum ka Mary ka shitom yu Jisu ba unwan fi inda wan ga sin ga ba aru klemle irung shi yang na jingai namar ga por ba wan ha yang pim dan por mentau yang na jingai nga kwanganong fi ngim kwa ba Jisu unyang na jingai kat bakadang dan ga por ba pin kot yu ba un wan ga yang jong pin nga kwa pin ai por namalkan sa poy ko por ka ba Andai lada pi ai por u Jisu dan por banyarap yu pi apdeng jong ka jing kayeng ka mga kren me daga singa day yaga yeng ka jong Pharisee u Jisu klem singaw tanat yaga yeng jong ka Martha u Jisu singaw tanat tang namal ka daw jong ka Mary Ngakwa pinyo jing hikay man dagisngingan panifi kaway ka yeng kabakot yo Jisu daga donot baro. Ngakwa ngini puli nagabado. Ngan puli naga gospel ka jong Marcus kalanong kabasan ka dakot ka ba arpa way. Kani ka day ka mga perkat habang puli Bible ka nagisngi. Habaw Jisu tiyo laletpat dakaliyang siya silyang
Upat ba belin ula yalum lang hau ti ula dan harut duriau. Pat ba udan shibon. Reu Jisu dan harut duriau. Barki priu gidang snap yu jing hikai jo. Haga bakum gani ke por ong ke Bible uway nagirang ba sinagak. Ulawan uba keteng ujairas. Baraba ula yo ula dem hakikat jong u. Bat ula duai shikat day da angka kun ret jonga kadana temir ke jingiap tuan bo ialah ke ketia ka banio penkia ka bahkan im. Kani gadai ka bangakwa banganda keren baha hagani kapor. Hapdeng jong pat ba ubadagi hajar. Umi uni ubriu ubadai uriu dan buram urang ba nong yalama ke sinagak. Bat uwan yakaban dem nagi kejat jong Jisu. Maka Bible kaong udah kerpat bat udah duai. Kani gadai kerukom khat Jisu kabangas ngau tenat. Kani kan kadai kerukom khat yu Jisu syakiyeng jongi. Kadai kalenti kabang khams ngau tenat bat kadai kabau Jisu ru udah ngau tenat. Uniu brio ba one khat yala diu deu nang yalam niam. Yala diu deu rang ba jong ke sinagak deu badan buram. Renda wanau Jisu usngau to yo Jisu. But udah demagi kejat, udah duai, udah kerpat sikat day on the Bible. Kerana pi agak ni keporla na pi kuat bagai yeng jong pi. Kan yo EAA ke bakrau. Nang ban khat yo Jisu sikat yeng jong pi. Nang kumujairas ban khat yo Jisu. Wajuang wan kumakhat para brio. Wali khat yu kumakhat ikiwe. Hari ini sekidan ke brio bihikai misyang one try. Ngapiliang mega dot note. Blay lapin day kumta. Tapi kuat ban yo Jisu ke jik empi hapan sengau to. Ya kani ke jing long ke badanau Jairus. Brio badan buram ngan ong biang sesian rei. Udah dam lagi kejat. Udah mani. Udah duai. Udah kerpat. Udah ong sengau bahatrai wan siyeng jonga. Kekun jonga kebakat arsnam kerta. Kadana temir jonga jingyap. Bat lada memuan kaniap. Wan try bo lagi ketia. Fitip. Lada pinang ban khat kumta yo Jisu. Ui kipat ba. Ketangan ay kiktiyan ka bang akuangan ang ifi. Ui iya kihajar kipat ba. Ushimigaray banlet siya kayeng jong ni brio ubakloy ban kat yu uda kalanti kajong kajing sngaret kalanti kabaday. Ndaw Jisu let. Kipat ba kibabon kiyabon yu kiyakintor yu. Hapdeng jo ke jingyai nanti kawai ke kentai ke bapang mi snam kara snam. Kaong lanangan siyo ketai ke jankup jong ngan kia. Kami na yeng kalet ke ketai ke miang jankup ke kia baru Jisu ngau to. Baga bor kami no na u baru keli ke kentai ke to kong day mga. Baru Jisu ang ke jinget jong pa kalapan kia. Ngakwapin yo iya ke ne bahabau Jairus ukhat yo Jisu siya. Kahun jauh kadang nampak ke koma stage. Setang man dekut mensim. Henry hasitang lenti kini ke kentai ke bapang mi Islam. Bat kini ke bakham Islam kini ke jingi kerana surak nganut banang ujara sudan ke jing ngau banga khat mga Henry kini ke beriu kawan penbana pedang ban kini. Ang ngakwangan ang if Jairus ula alang impatient lani umla up show agani gopor. But ngakwangan ang if agani gopor nda haba la dep ye kran ula ang jinget jong pa kala pen kia ye pa kilet ke khun jong pa kala kia na ga bapang shitom jong pa. But bin puli na ga Bible ngap ba hagata ga por kal bau dang kran ndang ye kran mat ni ga kentai.
wan nakayeng jong tau rang ba synagogue. Kita angku khon, kita angku ni ka khon jong me kalayap. Balai men pensitom shu yo nong hikai. Hapdeng jong kata ka jingi keren ba ka kentai ka papang mi snam. Kiwan rai ka khubor ka besneu na ka yeng jong Jairus ki ang nai pensitom shu yo Jisu namar ka khon jong me kalayap. Marsen ongi kata kektien u Jisu kini kektien wa na khmat u ongi u Jairus kini kektien wat syakti yang tang sungai. Tapi pulih nega Bible ka ongi kini kektien u Jisu klem sya syu yano roban bodio be ikipat ba u ilut ibaro klem sya u yalam tang u Petrus yo Jacob bari yo Yohanes u para jong Jacob angka Bible. Syangan itu ipila na pikat Jisu daga donut ke badai. Wala na kaiku makaslam bauyad. Wala na pi bakala pay ka par ka makiway ki yo jingger khu pipi klem yo. Andre naman ba pila khot ula kongo ban let wat let kirki un pay bet siyeng jong. Tao de try. Bana ba let siyeng jong Jairus. Ngasngot nat palat igani. Bawangi gitu ki brio ki bawan rai ki khubar besni wang wat syap tiang Jairus. Syungat. But pipuli na ka Bible ka ang ini kiktian. Nau paya ka yiyang yung tau rang ba synagogue. Uyo iya ka jingki wini ki brio ki biya yam ki bilinyar sikaday. Haba ula let dia po ula ang balay piya win bat piya yam brio kumne. Ka kena kam simyap nray ka syuyo tiya. Fitebu Jisu abo wanang ni ukuran ni kektian kaba pelang persya gitu ki bayam. Pet bahaya laga jong ka jingem la da pikwa ban yo kamba. Da pet bahaba dan ki bawan yam bat piep den ka jingen re ki bam la le ye. Ki bele ku magi sngelsen ein re ki mla yarap yepi. Pet bahaba yo dan ki brio ki bawan ni tu ka khubar besneu yepi. Kat bapidang khot Jisu, kat bapidang kerpat Jisu udang wan, udang ye pendap ye ki wepat bakini yo ki kamba. Wat let lingo ye kene kindan ki brio ki banwan ra ka khubar ka besneu, ki badai ki nang yalam ki badai ki badan buram da khmi ba. Nai buram brio lada fidang up Jisu. Bonwana yeng. Nama mdan mano bala. Mdan riudan buram bala bani rap ye ke khun jong pi kabalayap. Day tango Jesus Christ. Nakita ka down da fila khot Jisu net. But hapdeng jong ke jingya linti ka dan ke jing penuwet ke babon. Ngakren ne fiya ke ne ke par pidana yeng. Lada fi khot Jisu mendag sing unwan chike yeng jong fi. Manda wan uang ke ne ke kena ke klem yap. Fitip ne amu Jisu aba wan uang ke klem yap. Namar kanungo ba yap abau Jisu wan kedai ban impat. Namar udan ke bor jong ke jing mipat ngani tu ifi. Baru Jisu no wan belut iki baro shabar gitu ke yam uyo iba kamentoy pai bau mentoy ke yam kamentoy ke buan rak khubor ke besniu ru kamentoy belut tang ke badan jingai tang Petrus Jacob alu Yohanes ke bayo banyalet lang ringkat bat ke Jairus bagi keme ke badan jingkit kli ke kena ndau rung apa ke Bible kong ula kemi ke kena bat pipulin ke Bible ula bat na ke kti jong ke kena ula ong talita kumi ke bamut habala batai ko kena ngong apa to yang mana bukuran ni kektian peniang pat ika ka Bible ko ang kumni ru kata kena kala yang jaj bagala yaj naba kala khan arsnam gerta tigala kendit daga jingkendit ka bakraw ula hukum skamiki ba ru nom tip igene ula hukum ru ban ai ka ban bam ngakwa ngan ong ipi ngadon pol stang kendiat bangan keren igene nagata daw ngakwa ngan chu ong ipi kumni lada pi khot Jisu unom sange siteng lenti lada pi khot Jisu siga yeng jong pi unwan tang balada umpat wan kloy ke yeng jong fi finang man up. Jairus su klem pediang yeno ro ubot bet yo Jisu. U up bet kia gani ke kentai ke dega beslam. Ye keren bat ka ke shimpor.
poi hadu ko por ba kun chang u ka takut men sim kam le le I ko maka yeng jok pi kam dan lat shu mi dan lenti shu pi kwa bon jubab no re klempat wan ngakwa nganong ifi wat shep tieng tang shungat un wan but haba wan ngani tu ipi lada ka don ka bom dan jinkerman shu lada wan hi pinyo I un pen empat ia kata ka bam dan jing em shu kata ka de jinglong jong Jesus Christ tang kwa ngan ong ipi ga de por Hagani ga khalimat nga snau thu aga men sim jong abang kren. Dana preng chok fi dana preng ga jingpang kabam dan jingker man shu. Balai pim khat Jisu gani ga por. Dana preng chok fi dana ga yeng ga badap da ka jing klumar. Dan balap ben penisuk fi di tangu Jisu. Dana preng chok fi dana ga yeng ga badan tang hak jing ya buat ga jing tang lang ba ga jing Kortit aga drugs aga kiat aga jing buai. Balai pim khat Jisu unwan. Ulet agi yeng bara unwan. Bal nga kwa ngan ong fi kendiat aga ni por. Lana fi dan aga jaka ka bam dan shu mano bepet fi. Dan jingker men shu fi. Lana fi nang man khat kuma khat ujairas. Banda yam. Banda dem agi kejat. Banda kerpat. Dan khat Jisu. Jisu unwan baundawan unom I kabayap kamdan ka slam baru blay kamdan ka kloy baru blay ublay udan laga jong kapor bat nda habaw rung nga yeng jong Jairus fiyo I ubelot baro bat ubat na kakti baru perthada kaktian Hebrew nga labanong talitha kumi kabamot kukhna tuyang bat hadien ushim na kakti baru peniyang bagayat yang Tuai kini ke por balar kadan kano no kabam dan jingker man shu aga yeng jong fi. Lara kadan ka bayap aga yeng jong fi ka bapim idon lat. Lara finang man khat shaga yeng jong fi u Jisu. Un pani empat un le ka kamba. Khat shaga yeng jong ka Martha upen mi pal yu Lazarus. Khat shaga yeng jong Jairus upen empat ia ga khun jaw nagata daw haga ni por ngakwangan duai nagamta jongfi ngakwangan khat ifi bapinia duai lang bat nga ni por balana fidan haga jaka ga be mdan brio bala banyarap ifi ditang Jisu fitip abang ay kertangi ni ga jinkren khat Yo Jisu shayeng jongfi. Hot ini bang keren kadai shage family. Harai ngap ngan ong fi kabanding kong tam ka yeng ka bau Jisu kwa. Kadai ka dot not jong aba jongfi. U Jisu wang akmi ngayang aga jingkang ban ngatit. Kitab jingpen Paul nong balai khat barpo. Ladaw no yo sngaw igiktian janga. Bat uple pala daw nang ban khat sngo bay nga sipo ngan rung sipo ngani khawai bat mo u lambat nga kata ka de jinglong ko jong try la da pikhat fi yos ngo unwan shiga do no chofi bat unwan rong ga yeng chofi Solomon wang la daw try te ga yeng lena e ki bete ka tangini twai bat nga gini ko por manong try a play Kwangan khat ya mesh ga yeng changa. Pamelong unong table unong penia unong penkia unong yarap unong penim haga yeng changa. Tangini duai lang. Fidon haga ni por. Haga jaka ga fidon kampalat yu Jisu khat daga donot baro. Khat kuma khat u Jairus. Yam khmat cho. Dakirpat. Finyo I uplay unwan ngan duai manganang ni piru duai lang bat nga. Tangini duai. Kutrai hagini ko para playing nga kerpat ya mea play daga dotnot para. Ay bakini ki briu ki yo sngaw yun nga jinkren. Bahabaw briu khat bam jaro melet try. Habagi briu ginang ban priang snobay me merung kiyang. Barabaki nang ban yang kumu Jairus banda dem nagigijat banda kerpat. Try melet bat mepen mi pat ikakun jong uga balayap. Try a blade dan shibon ki yeng mentagisngi. Ngayo iya gani ko para blade dan ki bam dan jinker mancho. Ka yeng kala jat
kalapra, try ngay kot lang bat kani ke yeng. Try rung kani ke yeng, le kamba blay. But I can pegang ime Jisu agad dot not junkie, but bakin ay ke yeng junkie ba melang unong paniay. But kinyo iya ke jubab agad jing im junkie na do tagisngi. Try nga ay lot shamega buram. Sngongo ba me yo sngo ini ke jing duay, but nganget. Ke yeng junkie na do tagisngi. Kalong ke yeng kabadap daga jing keman daga jing sok. Habakinang man kot ya me. Haka kerteng ke jong Jisu mi duay. Amen, but amen. To belayan kerkhui fi. Fi kot yo Jisu sisya na do kadok not. Fini unwan bat un pen kaladur. Yaga yeng sem jong fi. Ko belay shibon. Belayan kerkhui fi.